하나님께서 우리에게도 하나님의 말씀을 듣고 은혜 받으며 주의 뜻을 순종해 나아갈 수 있도록 길을 열어주시니 감사합니다. Оюутнуудын маань чихийг нээж өгч бас замыг нээж өгч Бурхан таны үгийг суралцсан бас ойлгож ухаарч түүнийг бас дуулууртаа дагах замыг нээж өгсөнд баярлалаа. 말씀을 들을 때 하나님이 역사하셔서 우리에게 지각을 주시고 또 하나님의 능력이 우리에게 임해서 이 말씀으로 생명을 살리는 역사가 있게 해주시옵소서. Таны үгийг сонсох үед биднэрт мэрэгэн ухаан ба мэдлэгийн сүнсийг өгөөрэй. Бас таны үгийг ойлгож суралцаад тэгээд олон сүнснүүдийг аврахад та бидний удирдах өгөөрэй. 공부하는 우리 학생들 또 통역하는 우리 통가 사모님, 오가나 사모님을 하나님이 축복하시옵소서. Сурч байгаа оюутнууд болон орчуулж байгаа тунгаа угнаа нарыг та ерөөж өгөөрэй. 내 시작은 미약했지만 내 나중은 힘이 창대하리라고 하신 말씀처럼 하나님의 역사가 이루어지게 하여 주시옵소서. Эхлэл чинь өчүүхэн боловч төгсгөл нь агуу байх болно гэсэн шиг Бурхан та өөрийн ажлыг хийж өгөөрэй. 오늘 말씀을 증거하는 이승주 목사님에게 건강을 주시고 또 영감을 주시고 말씀을 잘 전하게 해 주시옵소서. Өнөөдөр таны үгийг заах Исэнжүү пастортай бас та байж хамт байж түүний сүнслэг байдал болон эрүүл мэндийг та сахин хамгаалж өгөөрэй. 오늘 하루도 주 안에서 승리하도록 도와주시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Өнөөдөр ч гэсэн эзэн таны дотор ялалт байгуулахад та тасалж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. 9-р сарын 24. Дариусын 2 дахь оны 9-р сарын 24-нд эзний үг иш үзүүлэгч Хаггайд ирж айлдсан. 네, 이 학개서 2장 두 번째 대지는 이 거룩한 것과 이 부정한 것에 대해서 하나님께서 이렇게 질문을 하도록 했습니다. За энэ 2 дугаар хэсэгт нь болохоор эзний үг иш үзүүлэгч Хаггайд ирж айлдсан гэж байна. Тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ хэсэг маань болохоор ариун юм ба одоо бузар юмын тухай өгүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ тухай асуултыг Бурхан Хаггайгаар ингэж асуулгасан байна. 이 질문을 하신 목적은 뭐냐 하면은 그 이스라엘 백성들이 현재 이 종교적인 그 의식만 가지고 이게 열심을 내지만 하나님 보시기에는 그것이 악하다는 것입니다. Тэгэхээр ингэж асуулгасан байна гэдг нь болохоор ямар учиртай вэ гэхээр тухайн Израилийн энэ удирдагч нар болохоор зөвхөн шашинлаг тийм зан үйлийг л хийж исэн болохоос биш тэдний яг жинхэнэ үнэн байдлыг харахад эзний үг нь бол тийм цэвэр ариун байж чадахгүй байсан. 왜냐하면 그 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 경외하지 않고 형식적인 그런 종교 의식은 하나님 보시기에 악하다는 것입니다. 부정하다는 것입니다. Яагаад гэвэл бурхныг хайрладгүй хэрнээ бурхнаас имээдэггүй хэрнээ зүгээр л гаднаа тэгж харагдах үйлдэлээрээ тийм шашны зан үйл хийх нь бол бурхны харахад тийм цэвэр ариун биш харин ч бузар харагдаж байсан. 현재 이스라엘 백성들이 하나님의 그 명령을 성전을 건축하라는 그 하나님의 명령을 불순종하고 자신들의 일에만 열중하고 있습니다. Израилийн ард түмэн болохоор бурхан тэр эзний өргөөг сүмийг үргэлжлүүлэн бариа гэж тушаад байхад түүнийг юусоо үл тоомсорлоо зөвхөн өөрсдийнхөө л одоо ажил амьдрал ахуйда санаа тавьж байсан. 그러면서도 이스라엘 백성들은 형식적으로는 그 하나님 앞에 열심히 제사를 드리고 이렇게 하나님을 섬기는 것처럼 열심을 내고 있는데 그것은 하나님 보시기에 악하다는 것입니다.
гаднаа харагдах тийм зан үлийн хувьд хэлбэрийн хувьд бол Израильчууд бурханд тахил өргөөд өргөлөө авчираад маш итгэвтэйгээр итгэх зүтгэлтэйгээр бурханд үйлчилж байгаа юм шиг боловч бурхан тэр бүгдийг нь бозор гэж үзсэн. 정말 우리가 하나님을 사랑하고 정말 하나님의 그 경외하는 마음을 가지고 우리가 하나님을 예배하고 하나님을 섬겨야 됩니다. Тэгээ бид нар үнэхээр жинхнээс чи сэтгэлээсээ бурхныг хайрлаж бурхнаас имэж үйлчлэх ёстой юм ба. 근데 당시에 이스라엘 백성들은 과거에 그 이스라엘 백성들의 그 조상들의 그 행했던 것처럼 형식적이고 그 의식적인 것만 가지고 하나님 앞에 나와서 제사를 드리는 것입니다. Тэр үеийн Израильчууд болохоор тэгж чи сэтгэлээсээ жинхнээсээ тэгж үйлчилж чадаагүй зөвхөн урдах өвөг дээдс шигээ зүгээр хэлбэр төдий зөвхөн шашны зан үйл төдийгөр бурханд өргөл тахилаа өргөж үйлчилж байсан. 그래서 하나님께서 그들의 그 악한 것을 깨닫게 하고 회개시키기 위해서 오늘 두 가지 질문을 하게 되는 것입니다. Тийм учраас бурхан тэдний тэр бузар муу байдлыг нь ойлгуулж ухааруулахын тулд энэ 2 дугаар хэсэг дээр хоёр асуултыг тавьсан байна. 10절을 읽어보세요. 2 дугаар хэсэг уншия. Дариусын 2 дахь оны 9 дугаар сарын 24-нд эзний үг иш үзүүлэгч Хаггайд ирж альцсан. 예. 이제 세 번째로 여호와의 말씀이 학개에게 임했다고 기록되었습니다. За Хаггайд эзний үг ирж альцсан гэж энэ нь болохоор 3 дахь удаага Хаггайд дээр эзэн бурхан ирж түүнд үгээ альдж байгаа хэрэг. 예, 이 학개서는 짧은 책이지만 그 하나님의 말씀이 임할 때에 그 역사적인 그 연도를 정확하게 기록을 했습니다. Хаггай ном маань болохоор 2хан бүлэгтэй богинохон жижигхэн ном боловч бурхны үг хизээ ирсэн бэ? Хизээ Хаггайд бурхан энэ үгийг хэлж байгаа вэ гэдгийг бол маш тодорхой он цагтай нь бичсэн байгаа. 하나님의 그 선지자의 그 권위, 하나님의 선지자의 이 권위는 하나님의 말씀을 받아서 전하는 그 권위를 갖는다는 것입니다. Нэгээрээ юг хэлж байгаа вэ гэхээр энэ бол гарцаагүй эзнээс ирсэн үг мөн тийм учраас энэ үгийг хэлж байгаа тэр иш үзүүлэгч гэсэн эзний үгийг тэр тунхагласнараа эзний үгийн тэр эрх мэдэл нь бас тэр иш үзүүлэгчд өгдөж байгаа гэсэн үг. 자, 이제 11절 읽어보세요. 11 дэршлэн ши түг түмдийн эзэн алдаж байна. Одоо тахилч нараас хууль асуух тун. 만군의 여호와라는 말이 이게 계속해서 강조되고 있습니다. Түг түмдийн эзэн гэдэг үг дахин давтагдаж хэрэглэгдэж байна. 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어보라는 것입니다. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо тахилч нар дээр очиж тэднээс хуулийг асуу гэж хэлсэн. 첫 번째 질문이 12절에 나와 있습니다. 읽어보세요. Тэгээд хуулийн талаар юу гэж асуух вэ гэхээр эхний асуулт нь 12 дахь эшлэл хэрэв хүн ариун махыг хувцсныхаа хунаас нь давж яваад үүгээрээ талах эсвэл босон хоол дарс тос эсвэл өөр ямар нэгэн хоолнд хүрвэл тэр нь ариун болох уу гэв. Тэгэхээр тахилч нар үгүй хэмээн харилцгаав. 이 첫 번째 그 질문은 바로 이 거룩해지는 그 율법에 의하면 그 거룩해지는 그 방법을 여기 물어보는 것입니다. Эхний асуулт нь болохоор одоо ариусгахтай холбоотой тэр бурхны хуулинд тэ яавал ингээд альва зүйл ариусгах вэ гэдэгтэй холбоотой асуулт байна. 예, 하나님께 드린 그 거룩한 고기를 옷에 쌌는데
그 거룩한 고기가 접촉하는 것들이 다 거룩해지겠느냐 그걸 물어보는 것입니다. За тэгээд тодруулах юм бол одоо ариун махыг хувцсныхаа үнээс нь дарч яваад ариун мах гэдэг нь болохоор бурханд өргөл болгож өргөсөн мах гэсэн. За тэгээд тийм ариун махыг хувцсандаа одоо боож авч яваад түүгээрээ зүгээр энгийн талах эсвэл ямар нэг хоол хүнс дарс тоснд ингээ хүрх юм бол тэдгээр нь ариун болох уу гэж асуусан. 다시 말씀드리면 하나님께 드린 그 거룩한 성물, 그 고기를 옷에 싸가지고 떡이나 또 국이나 이 포도주나 기름에 이렇게 접촉하면 그것들이 다 거룩한 성물이 되겠느냐 그걸 물어보는 겁니다. За саяныхаа ярьсныг давтчихна. Эзэн бурханд өргөсөн тэр өргөлийн ариун махыг хувцсандаа боож авч яваад талах ч юм уу өөр хоол хүнс дарс тосонд ингээ эсвэл өөр ямар нэг хоол хүнсэнд хүрх юм бол тэдгээр нь ариун болох уу? 네. 이것은 이 질문에 대해서 제사장들은 아니라고 대답했습니다. 아닙니다라고 대답했습니다. Тахилч нар хариуд нь үгүй гэж хариулсан байна. 자, 이 말의 뜻은 율법적인 종교 의식만 가지고는 사람을 거룩하게 할 수 없다는 것을 의미하는 것입니다. За тэгээ энэ асуултын одоо зорилго нь санаа нь юу вэ гэхээр зөвхөн одоо хуулийн дагуу шашны ямар нэгэн зам үйлийг үйлдэснээр хүнийг болон аливаа юмс ингээ ариун болж чадахгүй ариусахгүй гэсэн утгатай. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님을 경외하지도 않고 하나님을 사랑하지도 않고 하나님의 말씀을 순종하지도 않으면서 이 종교적인 의식만 가지고는 절대로 거룩한 백성으로 살아갈 수 없다는 것을 의미하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Израилийн ард түмэн бурхнаас эмээгчгүй, бурхныг хайрлагчгүй, бурхны үгийг дуулууртай дагахчгүй зүгээр нэг шашны зан үйл шиг одоо байж тэр өргөлөөч гэсэн зан үйлийг үлдэх нь тэр израилчуудыг ариусгаж чадахгүй гэдгийг хэлсэн байна. 자, 13절을 또 읽어보세요. 13절. 13-ыг уншъя. Дараа нь Хаггай хэрэв хүүрт хурч бузарсан хүн эдгээр айл нэгэнд нь хүрэл тэр нь бузар болох уу гэсэнд тахилч нар энэ нь бузар болно хэмээн хариуцлаа. 이번 이제 두 번째 질문을 하게 됩니다. За хоёр дахь асуултыг асуусан байна. 자, 이 두 번째 질문은 그 시체를 만져서 이 부정하여진 자가 만일 그것들 가운데 이렇게 접촉을 하게 되면 이 부정한 자, 이 시체를 만져서 부정하게 된 자가 이게 다른 것들을 접촉하면 그것들이 부정하게 되겠느냐 물어본 겁니다. Хүүр цогцсонд хүрээд бузартчихсан хүн одоо дээр өгүүлсэн зүйлсийн аль нэгэнд нь хүрэх юм бол тэр нь бузар болох уу? 그러니까 그 제사장들이 예, 부정합니다. 그렇게 대답을 했습니다. За тэгээд тахилч нар болохоор тийм ээ бузар болно гэсэн. 이것은 율법적인 그 규례대로 정확하게 대답을 한 것입니다. За энэ бол яг л хуульд юу гэж хэлсэн байдгүй тэр хэлснээр нь хариулсан хэрэгээ. 이것은 그 레위기 22장이나 또 민수기 19장이나 거기에 보면은 시체를 만져서 부정하게 된 자가 다른 것을 접촉하면 다 부정하게 된다는 것을 그대로 증거하고 있는 것입니다. Леви номын 22 дахь бүлэг мөн Таалга номын 19-р бүлэгт яг энэ тухай хууль байдаг. Ямар нэгэн цогцос хүрсэн хүн бузартах болно.
Тэгээд тэр бузарцсан хүн ямар нэгэн зүйлд хүрэх юм бол хин нэгэнд хүрэх юм бол тэр нь бас бузардана гэсэн хуулийн залтуудыг яг түүний дагуу тахилж тайруулсан байна. 율법에 의하면 하나님께 드려진 성물은 다른 것을 거룩하게 할 수가 없다고 나옵니다. Хуулийн дагуу бол бурханд өргөгдсөн ямар нэгэн ариун зүйл өөр эд зүйлсийн төрлөө гэхэд тэдгээр нь дагаад ариун болохгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэр бурханд өргөгдсөн ариун зүйл шиг зүйлд хүрлээгээд тэр ариун юмс ариун эдээ шиг тэгж ариун болохгүй гэж хэлсэн. 그러나 시체를 만진 그 부정한 자는 그가 접촉하는 모든 것이 다 부정하게 된다는 것을 율법은 가르치고 있습니다. Харин бузартлын тухай хууль нь болохоор энэний эсрэг хэрвээ зогтсонд хүрсэн бол тэрний хүн бузартна. Тэгээ бузарсан хүн тэгж бузарсан хүн ямар нэгэн зүйлд хүрэх юм бол тэр нь бузар тэнтэй адилхан бузар болдгоо гэж хуульд заасан. 이와 같이 하나님께서 이 두 가지 질문을 통해서 가르치시는 그 교훈이 있습니다. Тэр эзэн бурхан энэ хоёр асуултаар дамжуулан Израилийн ард түмэнд зааж сургах гэсэн зүйл байсан гэсэн үг. 하나님의 말씀을 불순종하는 자는 자신도 부정하게 된다는 것입니다. Бурханы үгэнд дуулуургүй байсан хүн бол өөрөө ч гэсэн бузартна. 그래서 이 하나님의 말씀을 불순종하는 자는 자신도 부정한 자가 돼서 그가 접촉하고 그가 하는 모든 일이 다 이 부정하게 된다는 것을 의미합니다. Зөвхөн өөрөө бузартаа зогсохгүй тэр хүний хүрсэн болгон бас бузартнаа. 이와 같이 하나님 말씀을 불순종하여 성전을 건축하지 않고 지금 이스라엘 백성들이 하나님의 명령대로 성전을 건축하지 않고 자기들의 욕심을 가지고 자신들의 집을 짓는 데만 열중하고 자신들의 일에만 지금 열심히 지금 노력을 하고 있습니다. Тэгвэл Израилийн ард түмэн одоо ямар байдалтай байна гэхээр яг л нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн Бурханы үг тушаалыг дагахгүй өөрөөр хэлбэл дуулуургүй Бурханд дуулуургүй байна гэсэн. Тэгэхээр Бурханд дуулуургүй байгаа хүмүүс чинь нөгөө бузартна тэгээд цаашлаад өөрсдөө хөрсөн болгоны бузарлаа гэсэн шүү дээ. Тэгвэл Израилийн ард түмэн яг тийм дуулуургүй байсан. Бурхан тэр эзний өргөөг бариа, үргэлжлүүлээд бариа гэдэг хад чинь ерөөсөө эзний өргөөг барихгүй оронд нь өөрсдийнхөө гэр орныг барих, өөрсдийнхөө амьдрал ахуйд зөвхөн одоо анхаарч байсан учраас 이와 같이 하나님 말씀을 불순종해서 성전은 건축하지 않고 종교적인 어떤 의식, 그 형식만 가지고 열심히 하나님께 제사를 드렸지만 하나님께서는 그들을 제사를 부정하게 여기시고 기뻐하지 않으셨다는 것입니다. тэгээд нэгэнт одоо Бурханы үгэнд дуулуургүй байгаа хэрнээ зөвхөн одоо нөгөө өргөл тахилаа бол өргөөл байсан. Тэр нь болохоор тэгэхээр Бурханд дуулуургүйгээр өргөсөн тэр өргөл тахил нь болохоор тийм ариун одоо чин сэтгэлийн зүйл биш учраас Бурхан түүнийг нь үл ойшоож таалахгүй байсан. 우리가 하나님의 말씀을 순종하지 않으면서 그 어떤 예배 의식만 가지고 절대로 그 사람이 깨끗해질 수가 없습니다. Бид нэр Бурханы үгэнд дуулуургүй хэрнээ зүгээр л нэг мөрөглийн тийм хэв маяг зан үйл үйлдэж хэлбэр төдий мөргөл өргөх юм бол тэр нь одоо эзэн Бурханд тааламжгүй байх болно. 구약 성경에도 보면은 그 순종이 제사보다 낫다는 말씀이 이렇게 자주 언급되고 있습니다. 순종하는 것이 제사 드리는 것보다 낫다.
Библиэлд ч гэсэн хуучин гэрэн дээр хэлсэн байдаг тийм ээ. Дуулууртай байх нь ямар ч тахлаас илүү юм аа гэж хэлсэн. 하나님의 말씀을 순종하는 것이 번제를 드리는 것보다 낫다. 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. Бурхны үгийг дуулууртай дагах нь ямар ч шатаалт тахлаас илүү юм аа гэж Библиэлд хэлсэн байна. 예, 하나님의 말씀은 순종하지 않고 하나님의 뜻은 거역하면서 번제나 제사만 열심히 드린다고 해서 하나님이 기뻐하는 게 아니라는 것입니다. Бурхны тушаалыг зөрчиж байгаа хэрнээ Бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа хэрнээ хичнээн шатаалт дахил өргөөд нэмэргүй юм аа. 지금 이 학계 당시에 이스라엘 백성들이 그런 죄에 지금 빠져 있는 겁니다. Тэгэхээр одоо яг энэ Хаггайн үеийн Израилийн ард түмэн яг ийм гим нүгэлд автчихад байгаа хэрэг. 하나님의 성전은 지금 황폐해 있습니다. 성전을 짓다가 중간에 지금 중단이 됐어요. 그래서 성전이 황폐하게 됐습니다. 아주 하나님 보시기에 아주 좀 황폐했다고 그렇게 성경은 기록하고 있습니다. Бурхны сүм чуулган биш Бурхны сүм эзний өргөө болвол одоо энэ үед хоосон эзгүй хоосон ингээ хөсөр хаягдчихсан байгаа шүү дээ. 근데 자신들의 그 생계 유지에만 또 자신들이 집을 짓고 자기들의 생계 유지에만 열심을 내고 있는 그 이스라엘 백성들 그들을 향해서 하나님은 이렇게 책망하시고 그들을 악한 것을 깨닫게 회개시키려고 하시는 것입니다. Тэгтэл тэрөнд ерөөсөө санааж явж байгаа юм байхгүй. Зөвхөн л өөрсдийнхөө өмнөх одоо урдах амьдралдаа санаа тавьж өөрсдийнхөө л одоо амнаас идэж уухад санаа тавьж исэн. Учираас эзэн үүнийг нь анхааруулж хэлхийг хүссэн байна. 14절을 읽어보세요. За 14-р эшлэгийг уншъя. Хаггай хариуд нь энэ ард түмэн ийм л байна. Миний өмнө энэ үндэстэн ийм байна гэж эзэн тунхаглаж байна. 14절은 이 구절은 그 앞절에서 하나님께서 지적했듯이 지금 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 지금 악을 행하고 있다는 거예요. 하나님 앞에 부정한 것을 행하고 있다는 것입니다. Тэгээ хагтай дээр нөгөө тахилчдыг тэгж үгүй одоо энэ нь бол бузар болно гэх мэтчил ингээд хариулахад нь хагтай тэдэнд хэлсэн байна. Тэгэл та нар одоо яг л ийм байна. Одоо миний өмнө бурхан биш энэ үндэстэн яг ийм байна гэж эзэн хэлж байна гэж одоо тэр нөгөө тахилчдад хариулж хэлж байна. 학개 선지자는 지금 이스라엘 백성의 행위가 깨끗하지 못함을 지적해주고 있는 그런 말씀입니다. Би дутуу уншсан байна те. Тэдний гарын ажил болгоно нь ийм байна. Тэд юу өргөн тэрнч бузар юм аа гэд. Тэгээд Израилийн ард түмнийг хийж байгаа болгоно нь бол ингээ буруу байна гэдгийг анхааруулж хэлсэн байна. 그 이유는 그들이 하나님의 말씀을 불순종하여 성전 건축을 하지 않고 자신들의 일에만 지금 열중하면서 형식적인 제사만 드리고 있다는 것입니다. Тэгээ шалтгаан нь бол зөндөө хэлж байгаа тийм ээ. Бурхны үгэнд дуулуургүй зөвхөн одоо өөрсдийнхөө биш эзний өргөөг барих ажил нь зогсчихсон байхад зөвхөн өөрсдийнхөө ажил амьдралд анхаарч эзэнд өргөл тахил өргөж байгаа нь ч гэсэн зөвхөн зан үйлдүүдийн хэлбэр төдий өргөл өргөж байгаа учраас 이와 같이 이스라엘 백성들이 그들의 마음속에 있는 그 악한 것을 회개하지 않고 이 종교적인 의식만 가지기 때문에 그 행하는 일이 거룩해질 수가 없고 결코 깨끗할 수가 없다는 것입니다. Израилийн ард түмний хийж байгаа ажил нь яг бурхны тэр одоо хүссэнчлэн тийм ариун байж чадахгүй зөвхөн одоо өөрсдийн ашиг амин хувийн эрх ашигын төлөө хийж байгаа ажил учраас хичнээн одоо тэр хийж байгаа ажил нь ариун ажил юм шиг бурханд өргөж байгаа тэр өргөл
үлдэж байгаа тэр зам үйл нь ариун юм шиг боловч Бурхны өмнө бол тэр нь одоо бузар юм ариун биш байна гэдгийг анхааруулж хэлсэн байна. 이것은 사람의 마음이 악하면 그 행하는 모든 일과 그가 접촉하는 모든 일이 다 악해진다는 뜻을 지금 말하고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хүний зүрх сэтгэл нь бузар байх юм бол одоо тэр хүний хийж байгаа бүхэн, хэлж байгаа бүхэн нь бас бузар байдгийм гэдгийг илэрхийлж байна. 이것은 오늘날에도 참 우리가 주의해야 할 말씀입니다. Тэр энэ нь бол өнөөдөр ч гэсэн бидний болгоомжлох ёстой зүйл мөн. 이 하나님의 백성들이 어떤 형식적인 예배나 어떤 종교적인 어떤 의식만 가지고 거룩해지고 성결해지고 결코 깨끗해질 수가 없다는 것이에요. Өөрөөр хэлбэл Бурхны ард түмэн бол зүгээр нэг шашны зам үйл төдийх нөр зөвхөн гаднаа харагдах тэр хэлбэр байдлаараа Бурханд үйлчилж болохгүй гэдгийг илэрхийлж байна. 하나님의 말씀을 순종해야 됩니다. 하나님의 이게 말씀을 것은- 순종해야 그 마음이 깨끗해지고 정결해지고 하나님을 마음에 모시고 살 수가 있는 것입니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байх нь л хамгийн чухал юм. Бурхны үгэнд дуулууртай байж гэмээн зүрх сэтгэл нь цэвэр ариун байна. Тэгээд улмаар Бурхны өмнө бас тэр чин сэтгэлийн өргөллийг өгөж чадна. 여러분 신약 시대의 성전은 바로 예수 그리스도를 마음에 모시는 것입니다. Шинэ гэрээний үеийн итгэл үнэмшил, итгэлийн амьдрал гэдэг бол ерөөсөө зүрх сэтгэлдээ Есүс Христийг залгах, Есүс Христийг байлгах явдал юм. 너희가 하나님의 성전이 너희 안에 계신 것과 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 걸 알지 못하느냐 했어요. Шинэ гэрэн дээр хэлсэн байдаг тийм ээ. Та нар өөрсдийгөө Бурхны сүм гэдгийг мэддэг юм уу? Та нарын дотор эзний ариун сүм, ариун сүнс байгаа гэдгийг та нар мэддэг юм уу гэж асуусан. 정말 우리 안에 하나님이 계십니다. 이 성전이에요. 오늘 신약 시대 성전은 성도들의 그 하나님을 모시고 있는 그 마음입니다. Тэгээ бидний дотор үнэхээр Бурхан байгаа. Бидний зүрх сэтгэл бол тэр чигтээ Бурхны тэр ариун сүнсний гэр юм аа. 하나님이 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나도 그를 사랑하여 내가 그에게 나를 나타낸다고 했습니다. Бурхны эзэн хэлэхдээ миний тушаал зааврыг дагдаг хүн бол намайг хайрладаг хүмүүн. Би тэр хүнийг хамгаалах болно гэж хэлсэн ба. Тэр хүнийг хайрлаж хамгаалах болно. 그것이 우리의 그 성결입니다. Бид нэр өөрсдөө Бурхны сүм юм аа. 예수님이 나를 통해서 나타나야 됩니다. 그래야 내 마음이 성결한 거예요. 깨끗한 거예요. Тэр Есүс Христ надаар дамжин харагддаг байх ёстой. Би бол одоо Бурхны сүм болсны хувьд тэр сүмд оршин заларч буй Есүс Христийг харуулдаг байх ёстой гэсэн. Тийм байж байх юм бол бидний зүрх сэтгэл цэвэр байх болно. 바로 예수 그리스도가 나의 성결이고 나의 거룩이고 나의 그 정결이고 그분이 바로 나의 성전이십니다. Есүс Христ бол миний цэвэр ариун байдал юм. Миний цэвэр ариун байдал бол Есүсээс л одоо ирж байгаа. Тэгээ Есүс Христ бол бид нарын миний сүм юм аа. 그래서 우리가 나의 성전 되시는 주님을 사랑하고 그분을 내 마음에 모시고 그분의 거룩함을 다른 사람에게 드러나도록 이렇게 하나님의 말씀을 순종하는 것이 이것이 올바른 그 예배
드리는 태도입니다. Тэгэхээр 다시 말씀해 주실래요? 목사님 다시 말씀해 주세요. 그래요? 네. 예수님을 사랑하고 사모해서 내 마음에 모시고 그분의 거룩함을 드러내는 것이 진정한 그 예배의 진정한 예배라는 것입니다. Есүсийг хайрлаж, түүний зүрх сэтгэлдээ урин залж, түүний ариун байдлыг би өөрөөрөө дамжуулан илэрхийлэх нь түүнд өргөж байгаа жинхэнэ мөргөл юм аа. 이것이 없이는 단순히 형식적인 예배만 가지고는 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 살아갈 수가 없는 거예요. Ийм зүйл байхгүйгээр бид нар зүгээр л нэг зуршил төдий мөргөл өргөөл нэг хэлбэр төдий өргөл өргөөд ингэж болол бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй. 여러분 찬송을 많이 부르죠? 뭐 몽골에서는 예배 드릴 때 보면 찬송을 많이 아주 부릅니다. 아주 열광적으로 부르고 막 아주 기쁨으로 찬송을 불러요. Монголчуудыг харахад мөрөглөхийн үеэр маш итгэвтэй халуунаар магтан дуулдаг. 그러나 그 찬송이 결코 우리를 거룩하게 할 수가 없습니다. 깨끗하게 할 수가 없습니다. Гэвч эцэс тэр хамаг чадлаараа дуулж байгаа, тэр халуун сэтгэлээр дуулж байгаа, тэр магтаал дуунууд биднийг ариун болгож чадахгүй. 진정으로 주님 안에서 성결하고 깨끗한 이런 거룩을 드러내는 것은 하나님의 말씀을 사랑하고 순종하는 것입니다. Тэгээ жинхнээсээ бид нар өөрийнхөө цэвэр ариун гэдгийг яаж илэрхийлж, яаж харуулах вэ гэвэл Бурхны үгийг хайрлаж, Бурхны үгэнд дуулууртай байснараа. 이것을 가르치고 있는 말씀입니다. Тэгээ үүнийг л зааж ухааруулж өгсөн үг байна. 자, 세 번째 대지입니다. За 3 дахь хэсэг нь 성전을 건축하기 전의 일을 기억해 보라는 것입니다. сүмийг барихаас өмнөх үйл явдлыг санацгаа гэсэн байна. 자, 이 학계 선지자를 통해서 당시 이스라엘 백성들에게 성전을 건축하기 전에 그 삶을 어떻게 살았는지 그걸 기억해 보라는 것입니다. Зовчлаарай арай өөр утгатай юм байна. Сүмийг барихаас урьдчилж өөрсдөө эргэцүүлэн хараа гэсэн ийм утгатай юм байна. 자, 15절 읽어봐요. 15 дахь ишлэл. Харин одоо энэ өдрөөс хойш анхаарах тун эзний сүмд нэг чулуу нөгөө дээрээ тавигдахаас өмнө 자, 이 성전의 기초가 놓이지 아니하였던 때, 그러니까 성전 건축을 시작하기 안 했던 때를 기억해 보라는 것입니다. эзний сүмд нэг чулуу нөгөө дээрээ тавигдахаас өмнө гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо нөгөө сүмийг барих ажлаа эхлэхээс өмнө эхлээд та нар санацгаа гэсэн үг. 자, 그래서 이것은 하나님의 일보다도 자기 일에 열중하던 때의 일을 한번 기억해 보라는 것입니다. Тэгэхээр эзний сүмийг үргэлжлүүлэн барихаас өмнө юуг сана гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр энэ барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхээс өмнө та нар зөвхөн амин хувийн ашгаа бодож өөрсдийн хувийн амьдралдаа л анхаарч байсан. Тэр үеэ дахин санацгаа гэсэн үг. 자, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 불순종해서 성전 건축을 하지 않았으므로 하나님께서 그들의 죄를 징벌을 했다는 것을 기억하라는 것입니다. Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй байж тэр эзний сүмийг үргэлжлүүлэн бариагүйгээс болоод тэр амин хувийн ашиг сонирхлол хөөж явснаас нь болоод тэр гин бурууг нь Бурхан шийтгсэн гэдгийг санацгаа. 그들의 죄를 징벌했는데 어떻게 징벌했느냐? 농사가 흉년으로 인해서 모든 농작물이 흉년으로 인해서
모든 농작물이 피해를 입어서 어려움을 당하게 되었던 때를 기억해 보라는 것입니다. Бүр тодруулах юм бол тэгж эзний өргөөг ерөөсөө анхаарахгүй орхисноосоо болоод зөвхөн өөрсдөө амин хувийн ашиг сонирхол идэж уухын хойноос явснаасаа болоод юу тохиолдсон юм бэ гэдгийг санаа. Тэр үед юу тохиолдсон бэ гэхээр тэдний гим нүглээс болоод ган гачиг тий өсөглөн тохиолдсон. Тэд нэр хичнээн арвин их тариаллаач гэсэн тэр хэмжээгээр ургацаа авч чадахгүй ургац алдаж байсан. 자, 16절 읽어보세요. 16 дугаар ишлэл юм шиг. Эцсийн сүмд нэг чөлөө нөгөө дээр тавихаас өмнө ямар байв? Хэн нэг нь 20 бодол тариа авахар ирэхэд тэнд ердөөл 10 байж, хэн нэг нь дарсны торхноос 50 савыг авахар ирэхэд тэнд ердөөл 20 сав байдаг байсан. 다음에 또 17절 읽어보세요. 17 күнши. Би та нарыг болон гарын чинь бүх хөдөлмөрийг гангийн салхи мөндрөөр цохиж өгцрүүлсэн хэдий ч та нар над руу эргэж ирээгүй гэж эзэн тунхаглаж байна. 하나님의 말씀을 불순종하고 성전 건축을 하지 않고 자기 자신들의 일에만 열중했을 때 하나님께서 이렇게 징벌을 내렸던 것을 기억하라는 것입니다. Бурхны үгэнд дуулуургүй байж тэр эзний сүмийг өргөжлүүлэн барих ажлыг хойшлуулсаар байсан тэр зөвхөн тэгээд өөрсдийн амин хувиа бодож байсан тэр үед Бурхан тэднийг ингэж шийтгэж байсан гэдгийг санаа гэсэн байна. 하나님께서 이렇게 징벌하는데도 그 하나님의 징계를 깨닫지 못했다는 것입니다. Тэр Бурхан тэднийг ингэж шийтгэж одоо сануулгын тулд цахилгажуулсаар байсан боловч тэд нэр ерөөсөө тэгж бодоогүй. Тэгээд тэгсэн тийм байсан гэдгээ ч ерөөсөө санахгүй байсан. 우리도 오늘날 그 하나님의 뜻을 우리가 순종하지 않을 때는 하나님이 반드시 징계합니다. 그러니까 하나님의 징계가 경제적인 어려움이라든가 인간관계의 어려움이라든가 또 주변의 모든 환경의 어려움이라든가 또 질병의 어려움이라든가 여러 가지 방법으로 하나님 우리를 징계하신다는 것을 좀 기억하고 회개하라는 것입니다. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр хэрвээ Бурхны үгэнд дуулуургүй байх юм бол Бурхан ийм маягаар биднийг шийтгэж сахилгажуулж болно. Тэр сахилгажуулалт нь юу ч байж болно. Санхүүгийн хямрал ч юм уу, эсвэл одоо харилцааны асуудал юм уу, эсвэл одоо бидний эргэн тойрны одоо нөхцөл байдалд ямар нэгэн асуудал бий болох ч юм уу, эсвэл өвчин зовлон тохиолдох ч юм уу. Янз бүрийн тийм арга замаар Бурхан биднийг шийтгэж сахилгажуулж байдаг. 우리도 종종 우리 자신들이 정말 하나님의 뜻을 거역하고 불순종하고 살 때에 하나님이 우리를 징계했던 것 이것을 잘 기억하고 앞으로 그것을 거울로 삼으라는 겁니다. Бид нар ч гэсэн заримдаа өөрсдийнхөө одоо амьдрал ахуйгийн араас хөөцөлдөөд Бурхны үгэнд дуулуургүй байдаг. Тэгээд тэр үед иймэрхүү Бурхны шийтгэл сахилгажуулалтыг авдаг байсан. Тэгээд үүнийг эргэн санаж тэр гашуун туршлагаа одоо толь болгож цаашдаа Бурханд дуулууртай амьдраа гэсэн үг. 자, 19절 또 한번 읽어봐요. 19-ыг бас уншъя. 18절. За 18. Энэ өдрөөс хойш анхаарагдсан эзний сүмийн суурийг тавьсан өдөр буюу 9-р сарын 24-ний өдрөөс анхаарагдсан. 자, 이제부터는 이스라엘 백성들이 학개 선지자를 통해서 주시는 말씀대로 성전 건축을 다시 시작하게 됩니다. Энэ үеэс эхлэн Израилийн ард түмэн Хагgai иш үзүүлэгчийн хэлсний дагуу сүмээ үргэлжлүүлэн барьж эхэлсэн. 자, 19절 읽어보세요. 19. Агуулхад өнөөг хүртэл үр байна уу? Өнөөг хүртэл усан үзэм, инжирийн мод, анар, чидүүн модод юу ч гаргаагүй боловч энэ өдрөөс би та нарыг өрөөнө гэв. 그러나 오늘부터는 이제 하나님의 말씀을 순종해서 이스라엘 백성들이 성전 건축을 이제 시작하게 되는데 오늘부터는 내가 너희에게
복을 주겠다고 이렇게 하나님이 선언하십니다. Харин одооноос эхлээд энэ 9-р сарын 24-ний өдрөөс эхлээд та нар анхааралтай харцгаа. Яагад гэвэл энэ өдрөөс эхлэн та нар эзний өргөөг үргэлжлүүлэн барьж эзэнийгээ дуулууртай дагах учраас би та нарт агуулгыг чинь дүүргэж өгөх болно. Үр жимсээр хангаж өгөх болно. Өрөөх болно гэж заамсан. 우리 예수님께서도 말씀하셨어요. 누구든지 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다고 했습니다. Мэдээж Есүс ч гэсэн хэлсэн байдаг тийм. Бурхны үгийг сонсоод сахин биелүүлэгч нь өрөөлтэйе гэж. 정말 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 지킬 때에 하나님은 복을 주신다는 거예요. Бурхны үгийг сонсоод тэр үгийг хэрэгжүүлж сахин биелүүлэх юм бол өрөөлтэй гэсэн. 이 하나님 말씀을 주신 목적은 그 말씀을 지켜서 복을 받으라고 주시는 거예요. Тэгээ бурхан үгээ яагаад өгдөг вэ гэхээр тэр үгийг сонсоод сахин биелүүлээ гэж өгдөг. 우리가 말씀을 불순종하고 지키지 않을 때는 하나님 반드시 징벌을 내리셔서 여러 가지 어려움을 주십니다. Хэрэг бид нэр дуулуургүй байгаад бурхны үгийг сахин биелүүлэхгүй байх юм бол бурхан биднийг тэр үгийг одоо сахин биелүүлдэг болгохын тулд сахилгажуулж шийтгдэг. 이것은 하나님 택한 백성들에게 하나님을 경외할 수 있는 은혜를 주시기 위해서 이렇게 징계도 하시고 때로는 하나님이 복을 주시기도 하시고 이렇게 하나님이 다스려 나가신다는 것입니다. Тэгээ бурхан өөрөө сонгож авсан ард түмнийг өөртөө дуулууртай өөрөөс нь имээдэг болгохын тулд биднийг дуулуургүй байх үед ингэж янз бүрийн аргаар сахилгажуулж шийтгдэг байх нэ. Гэхдээ энэ нь бол нэг ёсондоо биднийг бурханд дуулууртай бурханы ард түмэн болгох гэсэн бурханы ивэл нэгүсэл юм аа, ерөөл юм аа. 그러나 이 하나님이 택한 백성이 아닌 사람들, 이 불택자들은 하나님이 내버려 두십니다. 그들이 죄를 짓든지 뭘 하든지 그냥 내버려 두셔요. Харин бурханд сонгогдоогүй хүмүүс өөрөөр хэлбэл бурханд итгэдэггүй хүмүүсийг бол бурхан тоохгүй орхидог. Тэднийг ерөөсөө шийтгэж сахилгажуулахгүй гэр зүгээр орхицдог. 그들이 결국 죄를 짓고 죄 가운데 멸망하도록 내버려 두는 겁니다. Ерөнхийдөө тэд нэр одоо гим нүглээ үлдсээр байгаад тэр гим нүгэл дотроо мөхөг гээд орхичдаг. 그러나 하나님이 사랑하는 자녀들은 결코 내버려 두지 않습니다. Харин бурхан өөрөө хайртай хүүхдүүдээ бол огтхонч зүгээр орхихгүй. 반드시 하나님이 잘못할 때는 그 죄를 깨닫고 회개하도록 징계하시고 징벌하십니다. Хайртай хүүхдүүд нь хэрвээ буруу зүйл хийсэн байх юм бол буруу замаар явж байх юм бол бурхан заавал одоо гэмшүүлэхийн тулд шийтгэж сахилгажуулдаг. 그래서 하나님이 뜻대로 살아갈 수 있도록 거룩한 백성으로 살아갈 수 있도록 하나님이 이렇게 은혜를 주시는 것입니다. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө ард түмэн бурханы хүслийн дагуу дуулууртай амьдраасаа гэсэндэ бурхан ингэж одоо шийтгэлийг нэгүслээ өгдөгөө. 그래서 우리는 악인의 형통, 악인의 잘 되는 거 그걸 절대 부러워하면 안 됩니다. Тиймээс бид тэр бозар муу хүмүүс бүтэмжтэй сайн сайхан явахт нь ерөөсөө атархаж болохгүй. 이미 여러분들에게 여러 차례 말했지만 악인의 형통한 것은 죄라고 했습니다. Би танарт хэд удаа урд нь хэлсэн байгаа тийм ээ. Энэ бозар муу хүмүүсийн сайн сайхан бүтэлтэй явах нь бол харин ч тэднэрт шийтгэл хараал юм аа гэж хэлсэн. 그들은 그 죄 가운데 결국은 하나님의 심판을 받고 멸망을 당합니다. Тэр эцэстээ тэр гим нүгэл дотроо эзний шүүлтийг хүртэж мөхөж сүрэх болно. 그래서 우리는 항상 하나님을 경외하며 정말 하나님의 말씀을 순종함으로 참된 복을 우리가 그리스도 안에서
누릴 수가 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр бурханд дуулууртай байх юм бол Христийн дотор жинхэнэ эрүүлийг эдэлж чадна. 네 번째 대지입니다. Дөрөвдүгээр хэсэг 하나님의 심판과 구원에 대해서 бурханы шүүлт ба аврал 20절 읽어보세요. тавдугаар ишлэгийг уншия. Тэр сарын 24-нд эзний үг Хаггайд 2 дахь удаага ирж айлдсан юм. 그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 학개에게 임하니라고 했습니다. Тэр сарын 24-нд эзний үг дахиад Хаггайд ирсэн гэж байна. 자, 21절 읽어보세요. 21-р эшлэл Юдагийн захирагч Зерубабелд ингэж хэл. Би тэнгэр газрыг сэгсрэх гэж байна. 너는 유다 총독 스룹바벨에게 말하여 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이라고 말하는 거죠. дахиад 21절. дахиад цайны эзнээ давтаж байна. Юдагийн захирагч Зерубабелд хэлээ. Би тэнгэр газрыг сэгсрэх болно. 이 하늘과 땅을 진동한다는 것은 하나님의 백성들을 핍박하고 박해하는 그런 세력들을 하나님이 권능으로 다 심판한다는 것입니다. Тэнгэр газрыг сэгсрэх болно гэдэг нь болохоор бурхны эсрэг тэрсэлсэн тэр бүхий л эрх мэдэл хүчийг бурхан өөрийнхөө хүч чадлаар устгах болно, шүүх болно гэдгээ хэлсэн байна. 22절 읽어보세요. 22 дугаар эшлэл би хаанчлалуудын сентимнүүдийг хөмөрч үндэстэн хаанчлалуудын хүч чадлыг нь устгана. Морин тэрэг ба хүтэж нарыг нь би хөмөрч морд ба мортон бүр нөгөөгийнхөө сэлмэнд унах болно гэд. 하나님께서 이 천지를 심판하셔서 이스라엘의 원수들을 물리쳐 주신다는 그런 애언의 말씀입니다. Энэ болохоор бурхан тэнгэр газрыг сэлсэрч тэр 애굽이라고 하셨어요? 아니야. 이집트라고 하셨어요? 원수들을 дайснуудын хүчийг нь эзэн өөрийнхөө гайхалтай хүч чадлаараа шийтгэх болно. 네, 그 원수들을 두려워하지 말라는 거예요. 하나님의 말씀대로 순종만 하면 하나님이 그 원수들을 다 물리쳐 주신다는 거예요. 다 처리해 주시겠다는 거예요. Тэгэхээр бурхан хэлэхдээ тийм учраас одоо харийнхнаас тэр дайснуудаас ерөөсөө айх хэрэггүй. Та нар бурханыхаа үгэнд л дуулууртай байх юм бол бурхан өөрөө тэр дайснуудыг нь устгаж өгөх болно гэж байна. 그 성전 짓는 것을 방해하는 그 이방 나라들 그 세력들을 하나님이 다 물리쳐 주신다는 거예요. Сүмийг барих ажилд нь саад хийгээд байгаа тэр хайр үндэстнүүд тэр эсрэг тэмцээд байгаа тэр хүчнүүдийг эзэн өөрөө устгаж өгөх болно. 그들이 아무리 강하고 세력이 커도 하나님께서 천지를 진동시키는 그 능력으로 그들을 심판하겠다는 것입니다. Бид нар хичнээн олуулаа хүчтэй байсан ч гэсэн хүчирхэг байсан ч гэсэн бурхан тэнгэр газрыг сэгсэрч чадах тэр хүч чадлаараа тэднийг устгаж өгөх болно. 아무리 데려가는 자들이 아무리 수가 많아도 두려워하지 말라는 것입니다. Тиймээс дайснууд нь хичнээн олон байлаа ч гэсэн тэднээс айх хэрэггүй. 하나님만 믿고 의지하면서 하나님의 말씀대로 성전을 잘 건축하라는 것입니다. Тийм болохоор зөвхөн эзэн бурхандаа итгээд найдаж түшиглээд эзний тэр өргөөг барих ажлаа л хий. 다시 한번 말씀드리지만 그 스룹바벨 성전의 그 스룹바벨 성전을 통해서 주시는 하나님의 그 영적인 뜻은 그 신학 시대에 예수 그리스도를 마음에 모시고 그분의 뜻대로 잘 순종하고 살라는 것입니다. дахин хэлэхэд Зерубабелийн сүмийн бидэнд өгж байгаа мессеж одоо
гол ач холбогдол нь юу вэ гэхээр шинэ гэрээний үеийн бид нар Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ байлган Есүс Христийн үгийг дуулууртай дагаж амьдрал гэсэн үг. 여러분, 주님의 뜻이 무엇입니까? Эзний хүсэл таалал ер нь юу юм бэ? 우리를 죄에서 구원해 주신 그 주님의 뜻이 무엇입니까? Биднийг гэм нүглээс аварсан тэр эзний маань хүсэл таалал юу юм болоо? 하나님의 말씀을 증거하라는 것입니다. Бурхны үгийг тунхаглаа. 복음을 증거해서 하나님의 택한 백성들을 구원해 내라는 것입니다. Сайн мэдээг гэрчилж, сайн мэдээг тунхаглаж Бурхны сонгосон ард түмнийг авраа гэсэн үг. 이것이 오늘날 우리들이 성전 건축하는 것입니다. 이게 참 Энэ 뜻입니다. бол чухамдаа өнөөдөр бид нэр сүмийг барьж байгуулж байгаа хэрэг юм аа. Өөрөлдвөл 술바벨 Бурхны жинхэнэ 성전을 хүсэл таалал юм аа. 예표하는 이 참된 성전이 바로 예수 그리스도가 오신다는 것이고, 그 성전되는 예수님을 우리가 믿고 영접해서 우리가 구원을 받는 것입니다. Сербабилийн сүмийн утга учир нь сүнслэг утга учир нь бол шинэ гэрээний үе болоод ирэхээр Есүс Христ юм аа. Тэр Есүс Христийн үгэнд бид нар дуулууртай дагаж түүнийг гэрчлэж амьдрах хэрэгтэй юм аа. 그러니까 영적 성전을 건축한다는 것이 오늘날 예수님을 마음에 모시고 그분의 뜻대로 우리가 복음을 증거하는 일에 충성하라는 겁니다. Өнөөдрийн бидний хувьд бол энэ нь Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ урьж амьдр. Тэгээ түүний үгэнд дуулууртай байж түүний хүслийн дагуу дуулууртай амьдраа гэсэн утгатай. 사도 바울이 아시아서 복음을 전할 때에 얼마나 많은 그 대적들에 의해서 환난을 당하고 박해를 당했습니까? Илч Паул Азид сайн мэдээг тунхаглаж байхдаа ямар их одоо тэр эсэргүүцэлтэй, хавчлага, зовлонтой тулгарч исэн гэлээ. 그럼 하나님께서 그 대적들을 다 물리쳐 주셨습니다. Гэвч Бурхан тэр дайснуудыг нь бүгдийг түүний өмнөөс зайлуулж өгсөн. 그러니까 아시아에서 많은 교회들이 사도 바울의 복음을 통해서 세워지지 않았습니까? Тэгээд Азид маш олон одоо сүм чуулган Илч Паулийн тэр үйлчлэлээр босгон байгуулагдсан. 오늘날 우리가 예수르바벨 성전을 짓는 것은 오늘날 예수 그리스도를 마음에 모시고 그분의 복음을, 그리스도의 복음을 우리가 세상 끝까지 증거해서 택한 백성을 구원하는 일입니다. Өнөөдөр бид нэр энэ Зерубабелийн сүмийг барьж байгаа нь өнөөдрийн бидний хувьд бол ямар утгатай вэ гэвэл Есүс Христийг бид нар өөрийн сүм буюу өөрийн дотор урьж оруулж түүний үгийг дуулууртай дагаж биелүүлж амьдрахыг тэгээ сайн мэдээг тунхаглаж амьдрахыг хэлж байгаамаа. 우리가 이 정말 귀한 사명을 받은 거예요. Бид нар ийм л одоо эрхэм дуудлагыг үүргийг хүлээж авсан байна. 하나님의 진리, 하나님의 복음을 충성스럽게 잘 증거하는 교회는 하나님이 반드시 함께 하셔서 복을 주십니다. Эзний Бурхны тэр ерөөлтэй мэдээ тэр Есүс Христийн сайн мэдээг ингэж итгэмжтэйгээр дуулууртайгаар тунхагладаг чуулганыг Бурхан заавал өрөөж өгдөг. 자, 23절 또 읽어보세요. 23절. 23 даршлал. Түг түмдийн эзэн тунхаглахдаа тэр өдөр би өөрийн зарц шилтгэлийн хөвгөн Зерубабел чамайг авахлна гэж эзэн тунхаглав. Чамайг би сонгосон учраас би чамайг тэмдэгт бүгжмэд болгоно гэж түг түмдийн эзэн тунхаглаваа. 이것은 장래에 이제 예수 그리스도를 통해서 하나님의 택한 백성을 구원해 주시는 그런 영원한 구원에 대한 약속입니다. Энэ болохоор ирээдүйд Есүс Христээр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг сонгосон ард түмний аврах болно гэж амлаж байгаа хэрэг юм аа.
학교 당시에는 그 스룹바벨 총독을 하나님이 세워서 성전을 재건하는데 하나님의 일꾼으로 하나님이 이렇게 사용하시는 것입니다. Хатайн одоо амьдарч байсан үйлчилж байсан тухайн үед болохоор Израилийн ард түмнийг удирдагчаар Зерубабелийг томилж тэгээ Зерубабелийн удирдлагаар Израильчууд эзний өргөг барьж дуусгана. Тэр ажлыг Зерубабел одоо тэргүүлэх болно, удирдах болно гэсэн үг. 예. 하나님은 어느 시대든지 하나님의 마음에 맞는 사람을 하나님이 이렇게 부르셔서 하나님이 뜻대로 사용하십니다. Ямар ч цаг үед бурхан өөрийнхөө одоо таалалд нийцсэн, санаанд нийцсэн хүнийг сонгож босгон байгуулж тэр хүнийг хэрэгэлдэг. 이 다윗을 그 성경은 다윗에 대해서도 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하겠다. 그렇게 성경은 증거하고 있습니다. Библиэр Давидын тухай ч гэсэн гэрчилж хэлэхдээ би Есийн хүү Давид болол миний зүрх сэтгэлд нийцсэн хүү юм аа. Би түүнийг хэрэглэх болно гэж хэлсэн байна. 자, 오늘 스룹바벨에게 내 종 스룹바벨아 하고 하나님께서 말씀하십니다. Харин өнөөдөр энд болохоор Зерубабелийг бурхан хэлж байна те. Би өөрийн зарц Зерубабел гэж нэрсэн. 내가 너를 세우고 했습니다. 하나님이 세워주신다는 거예요. Тэгээ би чамайг авахлна гэж эзэн хэлж байна. Авахлна гэдэг нь болохоор би чамайг одоо томилох болно гэсэн үг. 이 말씀은 성전 건축을 위해서 하나님께서 스룹바벨을 붙들어서 하나님의 종으로 사용하신다는 약속입니다. Энэ болохоор энэ өргөөг барьж дуусгах энэ ажлын төлөө бурхан Зерубабелийг сонгож томилж байгаа маа гэсэн үг. 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 했습니다. Би чамайг сонгосон учраас би чамайг тэмдэгт бөгж мэт болгоно. 여러분 도장 인자라는 것은 하나님의 소유, 하나님의 것이라는 것입니다. 스룹바벨은 하나님의 종이고 하나님의 사람이라는 거예요. Тэмдэгт бөгж мэт болгоно гэдэг нь энэ тэмдэгт бөгж гэдэг нь нэг ясандаа нөгөө тамхтай бөгж гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэг ясандаа бурхны одоо өмжлөлөө, бурхных боллоо гэдгийг илэрхийлдэг байсан. Тэгэхээр энэ цаг үед бол Зерубабелийг бурхан минийх гэж тамгалж томилсон байна. 또 이 도장은 권위가 있습니다. 권세가 있습니다. Тэгэхээр энэ тамга нь болохоор эрх мэдэлтэй 하나님의 권세로 삼으시겠다는 거예요. нэг ясандаа энэ тэмдэгт бөгж болгоно гэдэг нь бурхан өөрийнхөө тэр эрх мэдлийг өгнө гэсэн үг. 예, 하나님의 권세 있는 일꾼으로 종으로 하나님이 쓰시겠다는 것입니다. Бурханы эрх мэдэл бүхий бурханы зарц болгож, бурханы ажилтан болгож хэрэглэнэ гэсэн үг. 이는 내가 너를 택하였기 때문에 하나님이 스룹바벨을 창세전부터 이렇게 하나님의 뜻대로 성전 건축을 위해서 하나님이 택했다는 것입니다. Учир нь би чамайг сонгосон учир гэж байна. Тэгэхээр энэ бурхан өөрөө Зерубабелийг сонгосон байна. ертөнцийн суураас өмнө аль хэдийнэ Зерубабелийг сонгож авсан байна. 또한 스룹바벨은 하나님 나라의 통치자로서 그 메시아를 예표하고 있습니다. Мөн Зерубабел нь болохоор бурханы хаанчлалын одоо захирагч буюу месиаг илэрхийлдэг бэлэгдэл юм аа. 이 메시아의 통치를 통해서 다윗의 무너진 왕권을 다시 회복시킬 것이라고 지금 약속하고 있습니다. месиагийн эрх мэдэл бүхий ийм засаглалаар дамжуулан Давидын тэр нурсан хаанчлалыг дахин сэргээж босгох болно гэж бурхан амласан байна. 이 다윗의 무너진 왕권을 다시 회복하러 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. Давидын тэр нурсан хаанчлалыг сэргээхээр ирсэн хүн бол Есүс Христ юм аа. 이 다윗의 왕권은 장차 예수 그리스도를 통해서 하나님이 통치하시는 그 영원한 왕권을 예표하고 있는 것입니다. Давидын хаанчлал гэдэг нь чамдаа юу хэлж байгаа бэ гэхээр
хожим Есүс Христээр дамжуулан бас юу биелэгдэх тэр Бурхны хаанчлалыг, Бурхны засаглалыг хэлж байгаа юм аа. 스룹바벨을 통해서 장차 오시는 메시아를 예표하는 인물로 하나님이 귀하게 쓰신다는 거예요. Христ, Есүс Христ Месияг бэлэгдсэн хүн болох Зерубабелаар дамжуулж тэр Зерубабелийг ингэж томилж байгаагаараа Бурхан өөрийнхөө тэр авралыг тэр хаант улсынхаа тэр авралыг урдаас ингэж бэлэгдэж өгсөн байна. 이 스룹바벨에게 하시는 말씀은 그 약속은 장차 메시아의 왕국을 하나님이 다시 회복시켜 주시고 그다음에 영원히 그 나라를 굳건하게 세워줄 것을 지금 약속하고 있는 것입니다. Тэр Зерубабелд өгж байгаа энэ амлалт гэдэг бол хожим Есүс Христээр дамжуулан биелүүлэх өөрийнх нь хаанчлалын амлалт гэсэн үг. Тэгээд өөрийнхөө тэр хаанчлалыг байгуулж үрд мөнхөд тогтоох болно гэдгийг илэрхийлж байна. 이 약속을 성취를 위해서 예수 그리스도께서 오신 것입니다. Энэ амлалтыг нь биелүүлэхийн тулд Есүс Христ ирсэн. 그래서 오늘날 예수 그리스도를 통해서 통치하시는 모든 이 하나님 나라가 바로 그 약속이 예수님을 통해서 하나님 나라 이 복음을 통해서 전 세계에 하나님 나라가 이루어지는 그 성취되는 것을 우리가 지금 보고 있지 않습니까? Тийм ч учраас өнөөдөр бид нар Есүс Христээр дамжуулан Бурхны хаанчлал энэ дэлхий дээр үрд мөнхөд оршин тогтнож байна гэдгийг өөрсдийнхнүүдээр бид нар харж байгаа. 이것을 확실하고 분명하게 예표하는 것이 스룹바벨 성전이라는 것입니다. Тэгээ үүнийг маш тодорхой үнэн зөвөөр илэрхийлж байгаа тэмдэг нь бол Зерубабелийн сүм юм аа. 거룩하신 아버지 하나님, 스가랴서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан өмнөөс Захария номыг судлах боломжийг өгсөнд баярлалаа. 이 스가랴서를 통해서 이 메시아에 대한 그 모든 그 지식과 또 메시아를 통해서 이루시는 하나님 나라의 그런 모든 지식을 저희들이 잘 배우게 해 주시옵소서. Захария номоор дамжуулан Месиягийн тухай мэдлэг хийгээд Месияар дамжуулан байгуулах Бурхны хаанчлалын тухай мэдлэгийг бид нар ойлгоход туслаарай. 하나님 나라와 그 의를 위해서 하나님이 우리를 부르신 것을 확신합니다. Бурхандаа бид нарыг өөрийнхөө хаанчлал хийгээд зөвхт байдлын төлөө дуудсан гэдэгт итгэж байна. 우리 하나님 나라의 일꾼으로서 마땅히 하나님 나라의 일에 대한 지혜와 명철한 그 지식을 갖게 해 주시옵소서. Тийм учраас би Бурхны хаанчлалын төлөө хаанчлалын ажилтны хувьд Бурхны хаанчлалын тухай тэр мэдлэгийг зөв олж авахд та туслаарай. 그래서 하나님의 뜻대로 사용하시는 귀한 하나님의 종들로 축복해 주시옵소서. Мөн Бурхан таны хүслийн дагуу танд үйлчлдэг таны зарц болоход туслаарай. 통역하는 우리 통과 사모님에게도 하나님의 영광과 축복을 허락해 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаад ч гэсэн та өөрийгөө алдар хийгээд ерөөлийг зөвшөөрч өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 자, 스가랴 서론을 먼저 보겠습니다. 스가랴의 서론. За эхлээд Захария номын оршил 이 оршилтай танилцуулна. 스가랴는 여호와를 기억한다는 뜻입니다. Захария гэдэг нэрийн утга нь болохоор эзнийг санах гэсэн утгатай нэр байгаа. 여호와께서 기억하신다 그런 뜻을. эзэн санах юм биш. эзэн сандаг гэсэн утгатай нэр юм байна. 여호와를 기억한다는 것은 결국 하나님의 말씀을 우리가 기억한다는 거예요. 여호와를 기억하다 아니면 여호와께서 기억하다. 여호와를 기억한다.
여호와를 기억한다는 뜻입니다. За эхнийх нь зөв юм байна. Эзнийг санах гэсэн утгатай байна. 음. За эзнийг санана гэдэг нь болохоор түүний үг тушаал зарилгийг санана гэсэн үг. 자, 이 첫째, 이 본서는 이 구약의 소선지서 중에서 가장 분량이 많습니다. За юуны өмнө Захария номын одоо хэмжээнийх нь хувьд аваад үзэх юм бол бага иш үзүүлэгчдийн номнууд дундаас хамгийн том ном, хамгийн одоо том хэмжээний номоо. 모두 14장으로 이렇게 구성이 되어 있습니다. нийтдээ 14 бүлэгтэй. 이렇게 분량이 많으면서도 또 해석하기가 아주 어려운 까다로운 책입니다. За тэгээд хэмжээ нь одоо томоос гадна тайлбарлахад нэлээд одоо тийм төвхтэй хэцүү ном аа. 예, 왜냐하면 그 많은 환상과 여러 가지 상징적인 비유와 또 여러 가지 그 계시적인 그러한 어려운 말씀들이 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. Яа тэгэл маш олон үзэгдлүүд гардаг, бас бэлгэдлийн чанартай маш олон сургаалт зүйрлүүд, бас илчлэлтүүд гардаг учраас тайлбарлахад нэлээд хэцүү байдаг. 그러나 그 소선지서 중에서도 그 차지하는 그 가치는 매우 크다고 볼 수 있습니다. Тэр хэмжээгээр бага иш үзүүлэгчдийн номууд дундаа ач холбогдлын хувьд бол маш эрхэм үн цэнтэй номоо гэж үздэг. 특히 스가랴서는 이 바빌론 포로 귀환 후에 예루살렘으로 돌아와서 기록된 그러한 책입니다. Энэ ном маань болохоор Бабилоны цөллөгийн дараа Иерусалимд буцаж ирсний дараа бичигдсэн ном. 이 포로 이후의 선지자입니다. Тэгэхээр одоо цөллөгийн дараах үеийн цөлгөөс хойших үеийн иш үзүүлэгчээ. 포로 이후의 선지자로서는 같은 동시대에 사역했던 학계와 같은 시대의 선지자입니다. Бид нэр түрүүхэн одоо үзээд дууссан Хаггай та адилхан одоо нэг цаг үед амьдарч байсан цөллөгийн дараа буцаж ирсэн тэр цаг үед адилхан үйлчилж ирсэн. хамт үйлчилж ирсэн. 학계 선지자와 동시대에 기록된 책으로 성전 재건을 격려하는 주제를 다루고 있습니다. Мэдээж одоо Хаггайтай адилхан нэг цаг үед үйлчилж ирсэн бас бичигдсэн ном учраас одоо тэр үеийн цаг үеийн хамгийн чухал сэдэв болох сүмийг дахин барихтай холбоотойгоор иш үзүүлж байсан иш үзүүлэгчээ. 학계는 그 당시 제2성전인 스룹바벨 성전 재건에 집중되었지만 스가랴서는 당시 성전 재건을 통해 장차 신약 시대에 그리스도 안에서 성취될 영적 성전을 이렇게 중요하게 다루고 있습니다. Хаггай ном болохоор яг тухайн үеийн бодит асуудал болох сүмийг үргэлжлүүлэн барихтай холбоотой яг тэр сэдэв дээрээ төвлөрч бичигдсэн ном гэж үзэх юм бол Захария ном нь болохоор тэр сүмийн барилгын ажилтай холбоотойгоор ирээдүйд биелэгдэх тэр сүнслэг сүмийн тухай тэр сүнслэг сүм гэдэг тэр сэдвээр төвлөрч бичигдсэн ном байгаа. 네, 스가랴서는 신약 시대에 그리스도 안에서 성취될 영적 성전 건축과 그 이스라엘의 미래의 구원과 회복에 중점을 두고 있는 것입니다. Тэгэхээр Захария ном болохоор тухайн үеийн тэр одоо сүмийн барилгын ажилтай холбоотойгоор тэн дээр үндэслээд шинэ гэрээний үед биелэгдэх тэр сүнслэг сүм гэдэг сэдвийг одоо хөндөж бичсэн. Тэгээд улмаар ирээдүйд биелэгдэх Израилийн аврал ба сэргэлтийн тухай иш үзүүлсэн номоо. 또한 본서는 구약 성경 가운데 이사야서와 같이
가장 메시아적입니다. 가장 계시적입니다. 또 가장 종말론적인 주제를 이렇게 기록하고 있습니다. За тэгээд шинж чанар одоо мөн чанарын энэ номын одоо чанар одоо агуулгах нь хувьд аваад үзэх юм бол хуучин гэрээний иш үзүүлгийн номууд дундаас одоо Исая номтой адилхан Месиа илчлэлт болон ертөнцийн төгсгөл гэсэн ийм сэдвүүдийг маш ихээр хүндсэн одоо эдгээр агуулгуудыг одоо хөндөж өгүүлсэн ном болол энэ Захария номмаа. 그리고 환상과 애언 및 여러 가지 상징적인 표현 등으로 해석하기가 아주 난해한 책으로 분류되고 있습니다. Мөн түрүү хэлсэнчлэн маш олон үзэгдэл, иш үзүүлэлт, илчлэлтүүд гардаг учраас тайлбарлахад нэлээд бэрхшээлтэй хүнд ном гэж тооцдог. 특히 이 메시아에 대한 이 풍부한 애언과 이 종말론적 사건에 대한 다양한 애언 등으로 소개되고 있습니다. Ялангуяа Месиагийн тухай иш үзүүлэлт мөн одоо ертөнцийн төгсгөлийн тухай өгүүлсэн иш үзүүлэлгээр маш баялаг ном юм. 그래서 소선지서들 가운데 아주 특별한 책으로 평가를 받고 있습니다. Энэ утгаараа бага иш үзүүлэгчдийн номууд дундаасаа маш онцгой ном гэж тооцогддог. 두 번째 기록 연대를 보겠습니다. За дараа нь болохоор бичсэн цаг үеийг нь хувьд авч үзье. 예, 바사왕 다리오 통치 시대 바로 BC 520년부터 BC 518년경으로 보고 있습니다. За энэ үе болохоор Персийн хаан Дариусын хаанчлалын үед гэж үздэг. Тэгэхээр манай эрдэмтдийн 520-оос 518 оны үед бичигдсэн гэж тамилдаг. 자, 그러면 기록 목적을 말씀드리겠습니다. За тэгвэл бичиг болсон шалтгаан нь зорилго нь юу юм бэ гэдгийг авч үзье. 스가랴는 성전 재건의 중단으로 혼돈과 이 분열에 빠지게 된 이스라엘 백성들이 다시금 성전 재건을 성공적으로 할 수 있도록 격려하기 위해 이 책에 기록되었습니다. зорилго нь болохоор энэ намыг одоо бичиг болсон зорилго нь болохоор энэ сүмийн ажилд зогссноос болоод одоо сэтгэлээр унтсан бас одоо хоорондоо ингээд эв дүнжингүү хагаралтцсан тэр Израилийн ард түмнийг дахин сэргээж одоо тэр сүмээ амжилттай барьж байгуулахад нь урамшуулан зоригжуулах зорилготойгоор бичигдсэн ном юм аа. 또한 스가랴 선지서는 미래의 메시아의 왕국을 대망하며 그날을 준비하기 위해서 기록되어 있습니다. Мөн ирээдүйн тэр Месиагийн хаанчлалыг хүсэмжилж тэгээд түүнд бэлдүүлэх зорилготойгоор бичигдсэн. 그러므로 현재의 그 어려운 속에서도 확신과 소망과 용기를 가지고 성전 재건을 완성하도록 격려하기 위해서 특별히 이렇게 기록된 것입니다. 소망과 확신? 소망과 확신과 소망과 용기를 가지도록. Тийм учраас тэр тухайн үеийн одоо нөхцөл байдал хичнээн тийм хүнд хэцүү байсан ч гэсэн итгэл найдвартайгаар, бат итгэлтэйгээр, найдвартайгаар бас зоригтойгоор сүмээ барьж дуусгаа гэж уриалан зоригжуулахын тулд бичжээ. 그러면 이제 스가랴서 제1장을 공부하겠습니다. За ингээд оршил хэсэг маань нэг иймэрхүү. Тэгээд нэгдүгээр бүлэг рүү орё. 자, 대지를 말씀드리겠습니다.
нэгдүгээр бүлгийн хуваагдал 자, 첫 번째 대지는 돌아오라는 것입니다. 네? 돌아오라는 거예요. 돌아오라. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 돌아오라는 거예요. 음. 회개하고 нэгдүгээр 돌아오라는 것입니다. нэгдүгээр бүлгийн 이게 돼지예요? 아니면 그 일장 그 제목이에요? 1장, 스가랴서 1장, 아, 첫 번째 대지. За нэгдүгээр бүлгийн эхний нэгдүгээр одоо юу вэ? Хуваагдал нь болохоор эргэн эрсцгээ 1절부터 3절까지. 1-ээс 3 회개하고 돌아오라. 그 대지입니다. 회개하고 돌아오라는 거예요. гимшин эргэцгээ. 자, 두 번째 대지. хоёрдугаарт нь 그 조상의 그 악을 본받지 말라는 것이에요. өвөг дээдсийнхээ ёрын муу замыг бүү даг. 그 조상들의 악한 행위를 본받지 말라는 거예요. Өвөг дээдсийнхээ тэр бузар муу үйлсийг битгий дуурай. 4절부터 5절입니다. За 4-өөс 5. 다음 세 번째 대지. За 3дахь 예, 여호와께서 말씀대로 심판하신다는 것입니다. нь эзэн айлдсныхаа дагуу шийтгэнэ. 6절. 6. 네 번째 대지. Дөрөвдөх нь 에루살렘을 위한 그 선지자의 호소. Иерусалим танцсан иш үзүүлэгчийн халлаглал. 에루살렘을 위한 스가랴 선지자의 간절한 호소. Иерусалимын төлөө одоо халаглан хашгирсан энэ Захариагийн халаглал. 7절로 12절입니다. 7-аас 11. 다섯 번째 대지. За 5 дахь нь 에루살렘의 회복에 대한 약속. Иерусалимийн сэргэлтийн тухай амлалт. 13절로 17절입니다. 13-аас 17. 여섯 번째 대지. 6 네 뿔에 대한 환상입니다. 네 뿔. 4 ивэрний үзэгдэл. 18절로 19절입니다. 18-аас 19. 그다음에 일곱 번째 대지. 7дугаарх нь 그다음에 그 네 명의 대장장에 대한 환상. 4 дархны тухай үзэгдэл. 20절로 21절입니다. 20-аас 21절. 21절. 21. 20-аас 21. 네 대장장의 환상. 20절로 21절. 자, 그러면 1절을 읽어주세요. За нэгдүгээр хэвшлийг уншаа. 1절 읽어보세요. Дариусын 2-р оны 8-р сард эзний үг Идогийн ач Берехиягийн хүүхэн иш үзүүлэгч Захариад ирж айлдсан нь. 이 다리오는 주전 BC 522년에서 BC 485년까지 바사를 통치한 왕입니다. За энэ Дариус хаан болохоор манай эртний өмнө 522-оос 485 он хүртэл Персийг захирч байсан хаан. 스가랴는 학계 선지자와 동시대 사람입니다. Захари болохоор түрүүн хэлсэнчлээ Хагgai иш үзүүлэгчтэй хамт нэг цаг үед үйлчилж байсан иш үзүүлэгч. 자, 에스라 5장 1절을 한번 찾아봐요. 에스라 5장 1절. Эсра номын 5-ын 7-г
Иши 에스라 5장 5인 1절. 7. 5장 1절이요? 5장 1절. 5인 1 юм биш үү? 7 биш. 5인 1. Иш үзүүлэгч Хаггай Идогийн хүү Сихария нар Юда болон Иерусалимд байсан юдэчүүдэд тэдний дээр орших Израилийн бурхны нэрээр иш үзүүлцгээсэнд. 자, 그러니까 이거 5장, 에스라 5장 1장은 학계 선지자와 스가랴 선지자가 동시대에 성전 재건을 위해서 이렇게 말씀을 증거하는 그 사역을 맡았습니다. Ингээ Эсра 5:1-ээс харах юм бол Хаггай болон Сихария энэ хоёр иш үзүүлэгч болохоор эсний өргөөний ажлыг дахин эхлүүлж байсан тэр цаг үед хамтдаа одоо энэ ажилд ард түмнийг уриалж одоо юу 2절을 좀 읽어봐요. урам 에스라. зориг өгөх ажлыг хийж ажээ. Бас 에스라 5장 Эсраё 2절. бас 2 дугаар ишлэл нь Эсра 5:2-ыг Шалтилийн хүү Зерубабел, Йозадакийн хүү Йешуа нар босцоон Иерусалим дахь Бурхны өргөөг дахин барьж эхлэв. Бурхны иш үзүүлэгчид тэдэнтэй хамт байж тэднийг дэмжив. 여기 이제 요사닥의 아들 에수아가 바로 학계에 나오는 요사닥의 아들 여호수아를 가리키는 것입니다. За энд гарч байгаа Йозадакийн хүү Йешуа гэдэг нь болохоор Хаггай номон дээр гарсан их Йозадакийн хүү Йошуа гэж гарч байгаа тэр хүн байгаа адилхан нэг хүн. 여러분 어느 시대든지 동역자가 참 중요합니다. Аль ч цаг үед бол орчуулагч нар маш чухал байдаг. 이 성전 재건을 위한 그 선지자로서 학계와 스가랴는 아주 좋은 동역자입니다. 아주 훌륭한 동역자예요. За уучлаарай би яасан байна. Арай өөр буруу ойлгосон байна. Аль ч цаг үед хамтрагч нар бол чухал байдаг. Тунягжа гэдэг нэг ойрхон дуудлагатай болохоор за юу аль ч цаг үед бол хамтрагч нар чухал байдаг. Тэгэхээр энэ цаг үед тэр өргөөг дахин барих цаг үед болохоор энэ Зерубабел, Йошуа хоёр бол маш сайн юу гэжээ хамтрагч байжээ. 여러분 우리가 어느 시대든지 하나님의 일을 하는데 이 동역자가 꼭 필요합니다. 목사님 죄송한데 그 세르바벨과 여호수아를 말씀하신 아니 지금 내가 동역자 학계하고 스가랴를 얘기하잖아. 학계와 스가랴가 좋은 동역자를 얘기하는데. За тэр сайн хамтрагч гэдгийг тэр хоёр иш үзүүлэгчийг нь хэлсэн юм биш үү? Аль ч цаг үед хамтрагч бол маш чухлаа. Тэгэхээр энэ цаг үед бол энэ хоёр Хаггай, Захария хоёр бол маш сайн хамтрагчд байжээ. Бид нарт ч гэсэн яг үншиг сайн хамтрагчд маш хэрэгтэй. 여러분들도 다 좋은 동역자. 정말 이 동역자는 정말 중요합니다. Та нарт ийм сайн хамтрагчтай байх нь бол үнэхээр чухал шүү. 그 사도 바울도 혼자 일한 게 아닙니다. Илч Паулч гэсэн ерөөсө ганцаараа ажилддаг байсан. 많은 동역자들을 하나님이 보내주셔서 그들과 함께 서로 협력하면서 기도하면서 이렇게 복음을 전하게 된 것입니다. Бурхан түүнд үнэхээр сайн хамтрагчдыг маш олноор нь явуулж исэн. Тэгээд тэр сайн хамтрагчдтай байсан учраас Бурханы ажлыг тэгж сайн хийж чадсан. 하나님의 일을 하는데 좋은 동역자를 위해서 우리가 기도해야 됩니다. Бид нар Бурханы ажлыг хийхэд сайн хамтрагчтай байхын төлөө Бурханаас залбирах хэрэгтэй. 여러분도 다른 동역자들에게 정말 유익하고 선한 동역자가 되도록 노력을 해야 됩니다. Та нар өөрсдөө ч гэсэн бусад Бурханы ажилчдад үнэхээр тустай сайн хамтрагч нь болохын төлөө хичээх хэрэгтэй. 아무리 힘들고 어려워도 이 좋은 동역자들이 함께하면 우리가 더 하나님의 일을 효율적으로 더 성공적으로 수행할 수가 있는 것입니다. Хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн үнэхээр сайн хамтрагчтай байх юм бол
бид нэр тэр бурхны ажлыг маш үр дүнтэйгээр сайн гүйцэлдүүлж хийж чадна. 학계는 나이가 스가랴하고 많은 차이가 납니다. Хагgai Сихари хоёр болохоор насны хувьд нэлээд зөрүүтэй. 학계는 그 예루살렘 성전을 보았던 나이가 많은 그런 선지자입니다. Хагgai болохоор тэр Соломоны одоо барьсан тэр Иерусалимийн сүмийг урд нь харж байсан насаар нэлээд одоо ахмад насны тийм иш үзүүлэгч. 아마 추정컨대 85세에서 거의 90세에 가까운 아주 그 나이가 많은 선지자입니다. Таамгаар бол одоо энэ Сихариатай нэг цаг үед үйлчилж байх үедээ нэг 85-аас 90 орчим насны тийм нэлээд одоо өндөр настай юу тийм 그에 비해서 스가랴 선자는 그 байсан болов уу гэж 이전 таамагладаг. 솔로몬 성전의 영광을 보지 못한 그 후세대 그러니까 약 30대의 선지자라고 학자들은 이렇게 말하고 있습니다. Харин Сихариа болохоор тэр Соломоны сүмийг ч хараагүй тэр тухай сайн мэдэхгүй нэлээд одоо нас залуу тэгээд ойролцоогоор 30 орчим настай тийм залуу одоо хойч үеийн дараа үеийн иш үзүүлэгч байсан гэж эрдэмтэд үздэг. 예, 80대와 30대가 나이 차이가 50년이 차이 나는데 하나님의 일을 위해서는 아주 좋은 선한 동역자로 그 시대의 사명을 이렇게 감당하고 있는 것입니다. Насны үед болохоор маш их зөрүүтэй байгаа сте тий 85-аас 90 настай ойролцоогоор байсан нөгөөдгөр нь 30-тай 30 орчим настай гэхээр бараг 50 насны зөрүүтэй байгаа. Тэгсэн ч гэсэн бурхны ажлын төлөө бол ерөөсөө тэр хин нь одоо хөгшин байна хин нь залуу байна гэж одоо ялгахааргүйгээр маш сайн хамтрагч болж чадсан байна. 그 예수님 제자 가운데서도 사도 베드로하고 사도 요한은 나이 차이가 많습니다. Есүсийн шав нарын дунд ч гэсэн юм насны зөрүүтэй шав нар олон байсан. Жишээлбэл Петр болон Иохан хоёр бол нэлээд насны зөрүүтэй. 그러나 그 나이 차이를 극복하고 또 그 여러 가지 그 두 사람의 그 차이가 많은데도 불구하고 누구보다도 사도 베드로와 사도 요한은 함께 아주 모범적인 동역을 한 것입니다. Тэгсэн ч гэсэн одоо тэр насны зөрүүнээс болж одоо би болдог янз бүрийн тийм одоо ялгаа байдаг шүү дээ. Тийм ялгааг үл харгалзан тэр нас үл харгалзан Петр, Иохан хоёр бол маш одоо гайхалтай үнэхээр тийм мундаг тийм одоо хамтрагчд болж чадсан байдаг. 여러분들도 서로 여러 가지 많은 차이가 있지만 그러나 우리가 하나님의 일을 하기 위해서는 그 모든 차이를 극복하고 하나님의 뜻대로 서로 협력하고 서로 기도하며 서로 도우셔서 이 시대에 하나님이 기뻐하시는 그 아름다운 그런 동역자들로 살아가시기 바랍니다. Та бүхэн ч гэсэн хоорондоо хамтарч ажиллахдаа одоо насны зөрүүнээс болоод өшөө зөндөө олон зөрүү ялгаатай талууд бидэнд байдаг. Тэр бүхнийг үл харгалзан зөвхөн бурхны хаанчлалын төлөө, бурхны хүслийг биелүүлэхийн төлөө хамтарч бас биендээ тусалж харилцан биенийхөө төлөө залбирч тэгснээрээ бурхны хаанчлалыг үнэхээр гайхалтайгаар байгуулдаг хүмүүс болох хэрэгтэй. 여러분 그 남질만화, 난짓 이런 분들은 연세가 많잖아요. 나이가 많고 참 이렇게 몸이 좀 연약하지만 우리 젊은 또 일꾼들이 서로 잘 협력해서 도와주시고 하나님의 맡긴 사명을 잘 감당하시기를 바랍니다. 마지막 부분
분이 끊겼어요, 목사님. 그러니까 목사님. 남질만한 난짓 이런 분은 나이가 많잖아요. 네. 나이가 많아도 연약하고 또 몸도 그래도 서로 협력하고 도와주셔서 하나님의 일을 잘 감당하도록 그렇게 하시면 하나님이 복을 주십니다. Та нар ч гэсэн оюутнууд маань ч гэсэн насны зөрүүтэй хүмүүс зөндөө байна тийм ээ. Нанжидэгч, намжламаагч энэ төр л ахмыг одоо нас өндөр байна. За одоо бусад оюутнууд маань бол залуу байна ч гэдэг юм тийм. Тэгсэн ч гэсэн тэр насны зөрүү бол ерөөсөө хамаагүй Бурхны ажлыг та бүхэн гэдэг сайн хамтрагчд болж харилцан туслаж харилцан биений хөдлөө залбирч Бурхны даалгаж өгсөн ажлыг одоо сайн хийгэрэй гэж хүсэх байна. 우리는 하나님의 뜻을 위해서 부름받았습니다. Бид нэр бол ерөөсө Бурхны хүслийн төлөө, хүсэл тааллын төлөө л дуудагдсан хүмүүс шүү дээ. 사사로운 자기 개인적인 그런 뜻이나 그런 생각은 좀 버리고 하나님의 뜻을 적극적으로 순종하셔서 함께 아름다운 그런 하나님의 일을 하시기를 바랍니다. Тийм болохоор энэ хувийн одоо юу гэдгийг одоо сэтгэл хөдлөлч гэдэг юм уу, хувийн тэр эмоц энэ бүхнийг хойш тавиад зөвхөн Бурхан тэр юуны төлөө дуудагдсан блэ, тэр дуудлагаа л санаж тэр дуудлагаа төлөө хамтарч ажиллах хэрэгтэй. 자, 다시 스가랴 1장 1절로 가봅시다. За буцаад Захария ном дээр очие. 네. 자, 학계는 다리오 왕 2년 6월부터 일을 했고요. 스가랴는 2년 8월부터 일을 시작했습니다. 학계는 Дарио 왕 2년 2년? 6월부터. За эндээс харах юм бол Хагgai болохоор Дариус хааны 2 дугаар оны 6 дугаар сараас эхэлж үйлчлэлээ эхэлсэн бол Захария болохоор Дариус хааны 2 дугаар оны 8 дугаар сараас нь эхэлж иш үзүүлж эхэлсэн байна. 그러니까 학계는 스가랴보다 2개월 먼저 일을 시작했고 Өөрөөр хэлэх юм бол Хагgai бол Захариягаас нэг 2 сарын өмнө төрүүлж иш үзүүлсэн байна. 스가랴는 그 2개월 뒤에 학계와 함께 이렇게 사역을 시작했습니다. Захария болохоор 2 сарын дараа буюу 8 дугаар сард нь эзний үг Захариад ирээд тэгээд тэр үеэс эхлээд Хаггайтай хамтарч хоёулаа хамтдаа иш үзүүлж эхэлсэн байна. 2절과 3절을 읽어주세요. 스가랴 1장 2절과 3절. За 2 3 дугаар ишлэгийг уншия. Захария 1-ийн 2 3. Эзэн танай өвөг дээдэст ихэд хэлгэнсэн. Тиймээс тэдэнд хэл түг дүмдийн эзэн ингэж альтлаа. Над руу эргэхдүн хэмээн түг дүмдийн эзэн тунхаглаж байна. Тэгвэл би та нар руу эргэх юм гэж түг дүмдийн эзэн альтлаа. 자, 이 하나님께서는 이 스가랴 선지자를 통해서 이스라엘 백성들을 회개하고 돌아오라는 것입니다. Захария иш үзүүлэгчээр дамжуулан Бурхан хэлсэн байна. Израилийн ард түмэнд над руу эргэцгээ гэж. 자, 이스라엘 백성들이 조상들이 하나님께 범죄했기 때문에 70년 동안 이 바벨론 포로 생활을 하였다는 것입니다. Израилийн ард түмэн одоо яг ингээд буцаад ирчихсэн энэ Захария Хагgai нартай хамт байгаа энэ Израилийн ард түмний өвөг дээдс нь гэм нүгэл үйлцлээс болоод тэд нар олцлогдоод Бабилонд 70 жил цөллөгт байсны эцэст нутагтаа буцаад ирчгээд байгаа. 이제는 포로에서 돌아왔으니까 전심으로 이제 조상들의 죄를 회개하고 하나님께 돌아와서 하나님의 뜻대로 순종하라는 것입니다. Тэгэхээр над руу эргэхдүн гэж энэ түгтүмдийн эзэн тунхаглаж байна гэдэг нь одоо ингээд зөвлгөөсөө буцаад ирсэн юм чинь бүх зүрх сэтгэлээрээ тэр гим нүглээ гимшээд эзэн лүгээ эргэцгээе гэж эзэн тунхаглаж. 하나님은 그 시대마다 하나님의 일꾼들을 세워서 그 하나님의 택한 백성들로 하여금 회개시키고
돌아오라고 이렇게 호소하고 계십니다. Бурхан тухайн цаг үе болгонд өөрийнхөө зарц нарыг өөрийнхөө иш үзүүлэгчдийг илгээж тухайн цаг үеийн ард түмнийг Израилийн ард түмнийг гимшиж бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн лүгээ эргээ хэмээн дуудаж байдаг. 참 하나님께서도 그 사무엘 시대 때도 이렇게 하나님의 택한 백성들을 회개하고 돌아오라고 사무엘 선지자가 이렇게 말씀을 전했습니다. Самуэлийн үед ч гэсэн Бурхан Самуэлаар дамжуулан Израилийн ард түмнийг эргэцгээ, гим нүглээ гимшээд над руу эргэцгээ гэж Самуэлийн иш үзүүлэгчээр дамжуулан тунхаглуулсан. 사무엘상 7장 3절. 1-р Самуэль 7-гийн 3-ыг харъя. 사무엘상 7장 3절. 1-р Самуэль 7-гийн 3. Тэр үед Самуэль Израилийн бүх гэрдээ ярин хэрв та нар бүх зүрхээрээ эзэнд эргэн хандаж байгаа бол та нар харийн бурхад болон Ашторетыг дундаасаа зайлуул зүрхээ эзэнд зориулж зөвхөн түүнд л үйлчил эзэн та нарыг филистичүүдийн гараас аврах болно гэв. 하나님께 돌아오는 방법을 여기 하나님께서 말씀해 주셨습니다. Эзэн бурхан руугаа эргэх аргыг нь энд Самуэль хэлж өгсөн байна. 너희가 전심으로 하나님께 돌아오려고 하거든 이방신들과 아수다롯을 너희 중에서 제가 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라는 것입니다. Хэрвээ та нар үнэхээр л бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн лүүгээ эргэж ирж байгаа бол өөрсдийнхөө дундаас харийн бурхад бол Ашторетыг зайлуулаа. Тэгээд зүрхээ зөвхөн эзэндээ зориулж түүнд үйлчлээ гэсэн байна. 첫째는 그 우상을 버리라는 거예요. Тэгэхээр эргэж ирэхийн тулд нэгдүгээрт нь тэр харийн бурхадыг хай. Шүтээнийг зайлуулаа гэсэн. 하나님보다 더 사랑하는 우상을 버리라는 겁니다. Бурханаас илүү хайрладаг тэр шүтээнүүдээ зайлуулаа. 하나님보다 더 중요하게 여기는 것을 버리라는 거예요. Бурханаас илүү эрхэмлдэг, чухалчилдаг зүйлсээ зайлуул хай. 하나님만 믿고 의지하고 하나님을 사랑하고 하나님만 섬기라는 것입니다. Зөвхөн эзэн бурхандаа итгэж найдан түүнийг хайрлаж түүнд үйлчлээ гэсэн байна. 사도 바울도 이 세상 것을 배설물로 여기고 전심으로 예수 그리스도를 쫓았습니다. Илч Паулч гэсэн энэ дэлхийн юмсыг хог шаар гэж үзэж бүх зүрх сэтгэлээрээ зөвхөн Есүс Христийг дагж байсан. 우리는 끊임없이 하나님 앞에 마음을 향하고 우리가 죄를 벗어버리고 우리가 우리 속에 있는 악을 버리고 하나님 앞에 돌아와야 됩니다. Бид ч гэсэн зүрх сэтгэлээ үргэлж эзэн рүү хандуулж өөрсдийн дотор байгаа гэм нүглээ зайлуулж эзэн бурхан руугаа эргэж ирэх ёстой юм аа. 우리가 이제 여러분들 나도 지난주에 여기 누가복음 15장 1절로 뭐 10절 말씀을 통해서 죄인 하나가 회개하고 돌아오면 하나님께서 말할 수 없는 기쁨을 가지고 이렇게 기뻐하신다는 것을 증거했습니다. 돌아오라는 거죠. Биас 누가복음 15장 энэ 1절로 10절. өнгөрсөн эзний өдөр Лук 1:10-аас Лук 15-ийн 1-ээс 10 дугаар ишлэлээр дамжуулан бурханд алдагдсан нэг сүнс эргээд ирэхэд өгүүлшгүй ихээр баярлалгаа гэдэг тухай сургаал заасан. 교회에서 그렇지, 교회에서 설교를 내가 그렇게 하셨던 설교했지. 거죠. 어제 주일날. өчигдөр эзний өдөр ийм одоо сургаал намлсан байгаа. 여러분 한번 찾아봐요. 누가복음 15장 1절 3절부터 10절간. Бүгдээрээ энэ ишлэлийг бас харцгаая. Луг 15-ийн 3-аас 10.
누가복음 15장 3절로 10절 한번 읽어보세요. За уншия. Тэрээр ийм сургаалт зөвлөл тэдэнд айлдав. 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээр дөрхөн алдагдсан нэгийг нь олдлоо араас нь явахгүй хүн та нарын дунд байна уу? Тэгээд хоноо олбол тэр баяртайгаар бүрэндөө тэгнэн гэртээ ирж анд нөхдөд болон хуршүүдээ хамттан дуудан цуглуулад тэдэнд би алдагдсан хоноо олсон тул надтай хамт баярлагтун гинэ. Би та нарт хэлье. Мөн үний адил гэмших шаардлагагүй ерөн эсэн зөвхт хүнээс илүүгээр гэмшсэн нэг нүгэлтний төлөө Тэнгэрт илүү их баяр хөөр болохлоо. Нэгэн эмэгтэйд 10 мөнгөн зоос байжээ. Хэрэв нэг зоосоо алдчихвал дэнлүүгээ асаан гэрээ шүрдэж өнөөхөө олдлоо ихэд шаргуу хайхгүй гэжүү. Тэр эмэгтэй алдсан зоосоо олмогцоо анд нөхөд хуршүүдээ хамттан дуудаж цуглуулад би алдсан зоосоо олсон тул надтай хамт баярлагтун гинэ. Би та нарт хэлье. Үүний адил нэг нүгэлтэн гэмшвэл Бурхны Тэнгэр элч нарын оршихуйд баяр хөөр болно гэв. 네. 우리는 늘 하나님의 택한 백성, 하나님을 떠난, 하나님을 잃어버린 하나님의 택한 백성들을 찾아가지고 그들로 하여금 하나님께 돌아오도록 해야 됩니다. Бид нэр цаг ямагт Бурханаас алдагдсан, төөрсөн тэр сүнснүүдийг хайж олдог байх хэрэгтэй. 잃어버린 양, 바로 하나님의 택한 백성들이 바로 죄 가운데 좀 방황하고 살고 있잖아요. 그들을 찾아서 하나님의 말씀을 증거해서 그들이 회개하고 하나님께 돌아올 수 있도록 우리가 힘을 써야 됩니다. Хайж олоод эзэн дээр авчрах хэрэгтэй. Тэгээд тэр төөрсөн хүмүүс гэдэг бол Бурханыг таньж мэдхгүй Бурханы сонгосон хүмүүс ирнэ. Бурханыг хараахан таньж мэдээгүй байгаа. Тэгээ Бурханы хүслийн дагуу амьдрч чадахгүй байгаа, дуулуургүй амьдрч байгаа тэр хүмүүсийг бид нар хайж олоод тэдэнд Бурханы үгийг, үнний үгийг зааж ойлгуулад тэгээд тэднийг гэмшүүлээд тэгээд эзэн рүү буцааж авчрах энэ ажлыг бид нар үнэхээр итгэмжтэй бөгөөд итгэвтэйгээр хийх ёстой юм аа. 여러분 누가복음 15장은 세 가지 비유가 나옵니다. Лук 15 дугаар бүлэг дээр 3 сургаалт зөвлөл гардаг. 첫째 비유는 잃은 양의 비유입니다. Нэгдүгээр нь болохоор алдагдсан хоньны тухай. 이것은 영혼의 목자 되신 예수님이 죄인을 찾으시는 구속 운동을 비유하는 것입니다. Энэ нь болохоор бидний сүнсний аврагч болох Есүс нүгэлтнүүдийг хайдаг тухай тайлбарсан сургаалт зөвлөл. 두 번째 비유는 хайж явдаг. За хоёр дахь нь болохоор 두 번째 비유는 잃은 드라크마 비유입니다. гээгдсэн зоосны тухай сургаалт зөвлөл байгаа. 이것은 예수님께서 세우신 교회가 죄인들을 찾아서 하나님께 인도하는 그 복음 운동을 말합니다. Энэ нь болохоор Есүст итгэдэг тэр итгэлийн хамт олон болох чуулган Есүстэй адилхан тэр алдагдсан сүнснүүдийн араас явж тэднийг эзэн бурхан руу авчрах энэ авралын ажлын тухай өгүүлсэн сургаалт зөвлөл юм аа. 세 번째 비유는 탕자의 비유입니다. Гурав дахь нь болохоор төөрсөн хүү, алдагдсан хүүгийн тухай сургаалт зөвлөл. 탕자의 비유는 죄인 자신이 자기 죄에서 돌이켜 하나님께 돌아오는 회개 운동을 말합니다. Энэ нь болохоор гэм нүгэлтэй хүн өөрөө тэр гэм нүглээ ойлгож ухаарад эзний өмнө гимшээд тэгээд эзэн бурхан руугаа эргэж ирж байгаа гимшлийн тухай өгүүлж байгаа сургаалт зөвлөл. 세 가지 비유를 통해서 주시는 메시지는 바로 잃어버린 하나님의 택한 백성들이 그 회개하고 하나님께 돌아오는 그 기쁨을 이렇게 기록한 책입니다. Тэр энэ гурван сургаалт зөвлөлийн агуулга бол ерөөсөө гэм нүгэлтэй тэгээ бурхнаас холдсон, бурхнаас алдагдсан тэр гэм нүгэлтэй хүмүүс гимшлэр дамжуулан эзэн бурхан руугаа эргэн ирж байгаа.
Тэгээд тэр авралын ажлын тухай өгүүлж байгаа. Тэгээд тэр авралын ажил биелэгдэхэд асар их тийм баяр хөөр болдгоо гэдэг тухай өгүүлсэн 오직 зүйл 교회는 байгаа. 죄인이 회개하고 돌아오는 기쁨이 이 교회의 기쁨이에요. Тэр гим нүгэлтэй хүмүүс гимшээд эзэн бурхан руугаа эргэж ирж байгаа энэ баяр хөөрөл үнэхээр чуулганы жинхэнэ баяр хөөр юм. 예, 오늘 스가랴 1장을 통해서 스가랴 선자는 바벨론에서 포로로 귀환한 그 이스라엘 백성들을 하나님께 전심으로 돌아와서 이제 하나님의 뜻대로 순종하라는 거예요. 그러면 하나님이 복을 주신다는 것입니다. Энэ Сихария 1-р бүлэг дээр ч гэсэн Сихария хэлсэн иш үзүүлэлт бол яг үүнтэй адилхан тэр цөлгөөс буцаж ирсэн Израилийн ард түмэн эцэг өвгдийнхөө үлдсэн тэр гим нүглийг улаан гимшиж өөртөө ч гэсэн гим нүглээ улааж эзэн бурхан руугаа бүх зүрх сэтгэлээрээ эргэн ирэх ёстой. Тэгэх юм бол эзэн бурхан өрөөх болно гэдэг тухай өгүүлсэн байна. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 예, 스가랴 선지자가 동시대의 학계 선지자와 서로 협력하며 하나님의 일을 성공적으로 잘 감당했습니다. Сихария иш үзүүлэгч тухайн үед хамт үйлчилж байсан Хагgai иш үзүүлэгчтэй хамтран бурхны ажлыг амжилттай дуусгахад нь Израилийн ард түмнийг урамшуулж зоригжуулж өгсөн байна. 우리도 서로 동역자들이 서로 기도하고 협력하며 서로 도우면서 하나님의 택한 백성들을 하나님께 돌아오도록 이렇게 우리의 사명을 잘 감당해서 하나님을 기쁘게 하는 그런 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Бид нар ч гэсэн бие биедээ сайн хамтрагч болж бурхны ард түмнийг тэр төөрсөн замаас нь гимшүүлж эзэн бурхан руу авчирдаг таны тэр даалгасан сайн мэдээний ажлыг итгэмжтэйгээр хийдэг. Тэгээд тэгснээрээ эзэн бурхан танд баяр хөөргийг авчирдаг сайн мэдээний сайн ажилчид болоход туслаарай. 하나님이여 우리의 사역에 하나님이 도우시고 복을 주시옵소서. Та бидний үйлчлэлд туслаж бас өрөөж өгөөрэй. 우리가 섬기는 교회에 잃어버린 주님의 양떼들이 돌아오는 기쁨과 즐거움을 허락해 주시옵소서. Бидний үйлчлдэг чуулганд та тэр алдагдсан хондууд гимшиж эргэн ирж тэгснээрээ манай чуулган таны тэр баяр хөөрөөр бэлгэж дүүрэх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.